Naše veliko zadovoljstvo danas imamo priliku da razgovaramo sa gospodinom profesorom Miladinom Ševarlićem, neko bi rekao jedinim pravim poslanikom iz Šumadije u današnjem srpskom parlamentu. Dobar dan, gospodine profesore, i hvala vam puno na gostoprimstvu. Dobar dan, dobrodošli u Narodnu skupštinu Republike Srbije, koja nije baš uvijek narodna, jer narod ne može da niti predlaže poslanike, niti da određuje redosled poslanika na listama, partiokratskim listama, niti da bira ko će biti na tim listama, da ih rangira i tako dalje. Može samo da glasa za partije koje su podnele liste kandidata, bez ikakvog uticaja na to ko će biti na tim listama. Za vas kažu da ste jedini pravi domaćin zapravo ovde u Skupštini. Pa ima dosta domaćina u Skupštini Srbije, ali ja sam jedan od ređih koji dolazi češće u narodnoj nošnji i pošto sam ja iz kraja, iz šumadijskog kraja, nosim šumadijsku nošnju, a u Šumadiji postoje dve nošnje koje se razlikuju, muške nošnje, koje se razlikuju samo po boji. Inače je sve potpuno ista, i kroj, i stil, i tako dalje, i štepovi, i sve. Razlika je samo u boji. Oni koji su pristalice Karađorđevića nose SMB, narodnu nošnju, jer su svi Karađorđevići bili i vojnici, odnosno komandanti. A druga boja je teget, crna ili brown, tamna, koju nose Obrenovićevci. Oni su bili trgovci, pa po tome. Interesantno objašnjenje. Ovo samo govorim za vaše gledaoce koji uobičajeno to ne znaju. Jeste, uobičajeno se ne zna. Ja znam da su kod nas u selu kažu plavo je paradno, radno je ta zeleno, a ratna je crna. Da ratnička šajkača ona ide na crno. Crna se nosi u žalosti kod nas. Ili gospodska za balove. A kažite mi, kako ste došli zapravo? To je jako lepo, ali dosta neobičajno u našem parlamentu. Ja, malo listajući tu istoriju, nošnja ni u 19. veku više nije bila popularna u parlamentu. A kamoli danas u 21. Pa ja odavno nosim nošnju. Ja sam razmišljao čak i da doktorsku disertaciju branim u narodnoj nošnji, pa je onda mentor bio skeptičan i tako dalje. Jednostavno čak je zahtevao i belu košulju, a ne recimo plavu ili prugastu i tako dalje, tako dalje. I onda sam popustio njemu, tako da sam branio doktorsku disertaciju u civilnom modelu. A ja sam doktorsku disertaciju branio pred preko 450 ljudi. I to je jedina doktorska disertacija odbranjena na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu u velikoj sali. Uobičajeno se disertacije brane u svečanoj sali koja ima negde oko 100 i nešto mesta. Međutim, zbog velikog broja onih koji su prisustvovali odbrani doktorske disertacije, jedina sala koja to može da primi je najveća sala na teritoriji opštine Zemun. To je naša sala koja ima i galeriju i ukupno ima negde oko 600 mesta. A inače, još jedan razlog, ja sam izabran za člana odbora za selo Srpske akademije nauka i umetnosti u vreme kada je generalni sekretar akademije bio znameniti akademik Radomir Lukić, koji je svoju doktorsku disertaciju odbranio na Sorboni u šumadijskoj narodnoj nošnji. To je jako lepo i meni je nekada malo i tužno zašto se mi zapravo stidimo te naše nošnje i zašto smo prihvatili, vi ćete onda znati da je nama narodna nošnja, ona koju mi danas gledamo u kudovi koju nosi, ona je zapravo promenjena i dosta ima crnih elemenata. Zapravo naša nošnja u originalu nema toliko crnih elemenata. Jesam upravo li gledaš? Pa sve zavisi. Ima ukrasa koji su crni, pogotovo na muškoj. Da, ali recimo da je crna suknja ili ne nosi crne pantalone ili danas. Obično su veselije boje. Tako je. Da. E sad, jako lepa priča, ali moramo se vratiti na svakodnevicu, a svakodnevica je sledeće. Vi ste prvi zapravo započeli štrajk glađu
ovde u Narodnoj skupštini, mislim, ovih dana, hoću reći. U ovom sazivu, da. U ovom sazivu, da. I u prethodnih, verovatno 2-3, ne sjećam se, ne znam, to biste već morali pitati infoslužbu ili biblioteku, da li ima takvih zapisa da je neko od poslanika bio u štrajku glađu. Danas su aktualni neki drugi štrajkači sa nekim drugim zahtjevima. Šta je bio vaš zahtjev? Moj zahtjev je bio jedan jedini. Ja sam to nameravao znatno ranije da učinim, pre jedno 2,5 meseca. Međutim, odnosno da postavim takvo pitanje na sednici Skupštine, pa da ukoliko ne bude dobijen zadovoljavajući odgovor, da onda neposredno posle toga krenem u štrajk. Ovoga puta je došlo potpuno neplanirano. Postavio sam pitanje, poslaničko pitanje, odnosno pitanje povrede, poslovničko pitanje i pozvao se na član Ustava o teritorijalnom integritetu Republike Srbije. Razlog je bio taj što sam prethodno to jutro video da je u jučerašnjem izdanju, pošto dobijam press clipping naslovnih strana svih dnevnih novina, video na naslovnoj strani Politike intervju sa ruskim ambasadorom u Republici Srbiji, koji, da sad parafraziram, možda se ne sjećam tačnog redosleda svake reči u tom naslovu, ali naslov glasi rezoluciju 1244 treba menjati i tako dalje. To je naslov bio, dakle. Pošto ja dobijam naslovne strane, nisam mogao da pročitam ceo tekst intervjua, ali on nije ni bio toliko bitan, ostali deo sadržaja, zbog toga što u naslovu stoji zapovedna reč, treba. Iza toga je samo mora. Iznad toga je samo mora. Zaprepastio sam da predstavnik Rusije to takav naslov dao, nezavisno od toga da li je on dao ili je urednik uz njegovu saglasnost to napisao ili još gore da je bez njegove saglasnosti to učinjeno, jer znamo da je Rusija veliki zaštitnik Srbije i da je praktično naš najveći branilac u Savetu bezbednosti. To me je zaprepastilo. Drugi razlog što je to bilo na dan pobede nad fašizmom, iako, nažalost, Srbija kao i veći deo Evrope praznuje to kao dan Evrope. Ja ne vidim razloga zašto se mi ulagujemo bilo kome. Neka, hvala. Bez obzira što je sadašnje rukovodstvo i prethodna rukovodstva dosta zavisno od Nemačke i tako dalje, istoriju ne treba menjati, niti je ublažavati u odnosu na ono što je bilo. Dakle, dan pobede, 75 godina, koronavirus, jedina država u svetu koja je napravila vojnu paradu i svečanost tim povodom jeste Belorusija, koja nije uvodila nikakvo vanredno stanje, primenila je određene vanredne mere, ali nije bilo ni prekida poslovanja, niti bilo čega. I nema više obolelih nego što je Srbija. Ali da ne ulazimo... Čak ima i manje. Da. Ali da ne ulazimo sada u sve te aspekte, to je jedan razlog. Drugi razlog što se istog dana na YouTube-u pojavio video klip pod datumom 9. maj 2020. koji je izvučen verovatno iz nekog intervjua predsjednika Republike, u kome on govori da bez obzira što on ne želi da potpiše takav dokument, da će vremenom Kosovo postati samostalno na celoj svojoj teritoriji. Zaprepastila me prvo takva izjava, a drugo svojoj teritoriji. Zašto bi ono postojalo samostalno na svojoj, ako je to njihova teritorija, zašto mi govorimo da ćemo priznati ili nećemo priznati nešto što nije na našoj teritoriji? Vrlo simptomatični sklad i moment, imajući u vidu da smo uvek doživljali izuzetne neprijatnosti na nacionalne
na dane koji predstavljaju vrlo značajne nacionalne datume. Ili za Vidovdan, ili za neke druge datume. Mislim da nijedan predsjednik, nijedne države u svetu, bez obzira u kakvoj situaciji se nalazi. Sjetimo se samo 1914. i 15. kad je vojska, kralj, deo naroda napustili teritoriju Srbije. Pa smo se vratili i oslobodili Srbiju. Naši pradedovi i dedovi. Pardon, dedovi i očevi. Nas starijih. Dakle, u čemu je problem? To je vrlo neobičajena kombinacija ili sticaj da i ruski ambasador i predsjednik države daju vrlo simptomatične izjave. Došao sam u Skupštinu koja je počela u 10 sati i sasvim normalno iskoristio pravo da postavim pitanje po Poslovniku, bez obzira što predsjednica smatra da ja ne znam Poslovnik, a ona je pravnica pa je potpisala odluku protivustavnu odluku o uvođenju proglašenju vanrednog stanja u čijoj odluci nema ni jedno slovo obrazloženja. Ja sam prvo veče štrajka glađu razgovarao sa predsjednikom poslaničke grupe koji nije mogao da mi potvrdi da postoji još neki primjer odluke bez bilo na kom mestu, bez jedne reči obrazloženja. Čak ni onog obrazloženja koje je pripremio kao predlog za uvođenje vanrednog stanja ministar vojni. I tražio sam da Skupština zakaže sednicu na kojoj ćemo raspravljati o Kosovu i Metohiji, jer nalazimo se u započetom izbornom procesu. Osnovno je pravo građana, a kamoli narodnih poslanika, da znaju kakvo je opredeljenje pojedinih učesnika na izboru. Da znamo kako je opredeljenje svih stranaka koje izlaze na izbore i svih drugih relevantnih faktora u ovoj zemlji. Zašto mi da se opraštamo od 12% teritorije? I moje drugo pitanje je bilo koja to država u svetu hrli da se ugura na posljednji stepenik posljednjeg vagona voza za Evropsku uniju, iz koje izlazi jedna od najznačajnijih država, mogu bi se reći politički najznačajnija, ako ne ekonomski, Engleska, koja je izašla, a mi hoćemo da uđemo u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije. I da li ulaskom u Evropsku uniju bez Kosova i Metohije sami de facto, ne de jure, nego de facto priznajemo da Kosovo i Metohija nisu u sastavu Srbije? Zašto mi to radimo? Jer Evropska unija za nas vredi 12% teritorije, srpske kolekve, srpskih manastira, srpske kulture, rudnih bogatstava, vodnih bogatstava i tako dalje. Ko ima pravo to da donese odluku? Umjesto toga, predsjednica je rekla da ne poznaje zapisnik, oduzela mi reč i nije dozvolila da se Skupština po tom pitanju uopšte izjašnjava. Iza toga sam doneo odluku, došao ovde, otišao u pisarnicu, zakazao konferenciju, pogledao da li ima neko zakazanu konferenciju za novinare. Niko nije imao zakazanu konferenciju za novinare. Pitali su me za koda, poslaniče, hoćete da zakažete? Ja kažem, dajte do 15 minuta. Zakazao sam, došao sam, održao sam konferenciju za novinare, izašao ispred i počeo štrajk glađu. Sticajem okolnosti bio sam u Narodnoj nošnji jer sam smatrao da je ovo posljednja sednica u ovom sazivu i da na neki način sam dužan da dođem u Narodnoj nošnji kao što sam došao na prvoj ili kao što dolazim kad su posete Narodnoj skupštini od strane predsjednika ili država ili premijera ili predsjednika parlamenta ili neki značajni istorijski datum. Inače, u ovoj skupštini sam doživao dosta neprijatnosti. Eliminisat ću one lične prirode, kao da sam došao u bojama John Deera i tako dalje, da nosim koloritnu odeću, da nemam osnovnu kulturu i da ne znam da se šajkačka sida u skupštini.
a onaj koji mi je to rekao blage veze nema. Čajkača se nigde ne skida. Nigde, ni pred carem, ni pred kraljem, samo u 2 slučaja. Skida se kad ulazite u manastir ili u crkvu i kad prisustujete sahrani. Kad počne opelo, pre toga se ne skida šajkača. I posle opela, pokojniku, šajkača se stavlja na glavu. Domaćin, svečar, koji pravi slavu, ne skida šajkaču ni kad sedi sa gostima na slavskoj trpezi ili sofri. To, nažalost, naš ministar poljoprivrede, koji je prvi na listi kandidata za poslanike u novom sazivu Srpske napredne stranke, ne zna. To što ne zna možemo se oprostiti, ali za ono što ne zna ne bi smeo drugima da prigovara. Ja sam tražio repliku i nisam dobio ni tada repliku od potpredsednika Skupštine, gospodina Arsića Veroljuba. Interesantno, sada kada to pričate, interesantno je zašto predsjednik parlamenta ne dolazi, bila je u nekoj posjeti, jel tako? U Iranu. S onim hidžabom, jel tako se zove, njihovoj narodnoj nošnji. A interesantno je da nijednom je nismo videli u, recimo, našoj ili njenoj, šta god to bilo. Ja sam inače na jednoj od sednica ove skupštine koja je bila oko dana i posle dana državnosti Republike Srbije dobio fotografije, pošto je jedna moja komšinica iz ulaza u zgradi bila sa mužem koji je imao izložbu u prostorijama gde je održan svečani prijem povodom dana državnosti Republike Srbije u Beču, i naš ambasador u Beču je prvi put, koliko je meni poznato, u novijoj istoriji, u narodnoj nošnji dočekivao goste na prijemu. I ja sam to ovde napravio, uveličao te fotografije koje mi je ona dala i poslalo Viberom, uveličao i prikazao na ovoj sednici. 15 minuta posle toga zazvonio mi je mobilni, javio se ambasador iz Beča: profesore, svaka vam čast, zvone mi telefoni sa svih strana da ste me pohvalili u Narodnoj skupštini. Meni je zadovoljstvo što ste to vi uradili, jer i vi to činite i kamo lepe sreće da se mnogi od nas ugledaju na to. Ja inače vrlo često sam prisutan, ne sada kao poslanik, nego mnogo ranije po ambasadama na prijemima i tako dalje. I na puno ambasada, ambasadori, a pogotovo i njihove supruge, nose nacionalne nošnje kad se organizuju državni prijemi. Ne vidim razloga zašto mi ne bismo nosili nacionalnu nošnju. Ne mora to biti šumadijska. Ako je neko bunjevac, može bunjevačku, ako je mađar, može mađarsku nošnju nositi od ambasadora i tako dalje iz Srbije. Ne vidim razloga zašto to ne rade. Zašto se na prijemima u ambasadama ne služi srpska šljivovica? U pojedinim ambasadama vi ne možete dobiti ništa osim nacionalnog pića. Nacionalno vino, nacionalni, uzmite slovenačku ambasadu. Vi ne možete dobiti ništa drugo osim slovenačkih vina i slovenačke loze i šljive. Naopako da oni se podsjete na svoje seljačko poreklo, oni zapravo i žele da istaknu, svi ti koji se stide svojih nacionalnih obeležja i žele da istaknu to da su, ne znam, pali sa Marsa ili rođeni na Manhattanu ili već negde na... Pa 99% stanovnika svih gradova, uključujući i Beograd, je, ako ne u prvoj, onda u drugoj ili eventualno u trećoj generaciji seljačkog porekla. Pri čemu ja želim da kažem nešto što mnogi ljudi poistovećuju. Postoje 2 pojma, seljačina i seljak. Seljačina je sinonim za prostaka, barabu, a seljak je pojam sinonim za poljoprivrednika koji je za poštovanje mnogo cenjeniji naziv nego što je paor. Pogledajte izvorno značenje reči paor na francuskom jeziku. I ja ne vidim ko je to nametnuo poljoprivrednicima u Vojvodini da se zovu paori. Interesantna tema za razmišljanje. Pitajte. Pročitajte prvo, uzmite francuski rečnik pa vidite šta znači paor,
pa ćete onda da vidite. Ja mislim da bi se mnogi postideli kad bi to znali. Sad šta nam se događa ovih dana? Bez obzira što je to već ukorenjeno, da kažem, u praksi, u primjeni. I ja ga ne smatram pežorativnim zato što se primenjuje na većinu poljoprivrednika u Vojvodini. Kada ste spomenuli 9. maj, ono što je interesantno, a vi ste i rekli, da interesantno je da je Rusija, koja jako drži do te tradicije, prvi put u svojoj istoriji ukinula proslavu. Ne samo to, nego prvi put u istoriji Ruske pravoslavne crkve, izuzimajući komunizam, onaj ortodoksni komunizam, nije bilo verskih svečanosti, crkvenih svečanosti po crkvama i manastirima u Rusiji. Čak i za Vaskrs. To moramo da priznamo da je isto tako prvi put u svojoj istoriji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Nažalost, ali našima je ovde to služilo kao opravdanje. Čak sam čuo da je jedan sveštenik i u Rusiji imao problema zato što je održao liturgiju povodom Vaskrsa. Ali ja isto mislim da je propust crkve, to govorim kao pravoslavac, ne govorim o katoličkoj ili muslimanskoj veri ili drugim, ali kao pravoslavac mislim da su trebala da se čuju crkvena zvona, a ne šerpe. Da se čula crkvena zvona kao znak podrške lekarima i svim onima koji su za vreme pandemije koronavirusa činili dobro u korist svih nas. Ne verujem da bi posle zvona neko lupao u šerpe. Prema tome država je ili režim je sam sebi namestio, da tako kažem, uslovno rečeno, lupanje šerpi. Zlobnici bi rekli da je to organizaciji te iste firme. Ne verujem. Ne. Ne verujete da je vlast organizovala lupanje u šerpe? A to, možda da bi imala jednu temu više za, ili opravdanje za kontra aktivnosti vezane sa paljenjem baklji i tako dalje, puštenjem glasne muzike i svega ostalo. Ali ja u to ne ulazim. Ja govorim o ovom aspektu. Mislim da je crkva trebala zvonima da podrži sve aktivnosti koje su bile na dobrobit i verujućih i onih koji su ateisti. Dobro, tu ste otvorili dva pitanja u koja se ne bi trenutno ulazio, a to je da li postoji zapravo ta priča oko korone ili ne postoji. A to je poseban problem. A drugo, koliko je... I šta je korona? Koliko je blizu zdrave pameti da se aplaudira nekome što radi svoj posao. I zašto smo doveli rađenje svoga posla na nivo toga da treba da se divimo i da aplaudiramo? Bez onoga što je predsjednik rekao da vi ste učili školu da umirete, ne. Vi ste učili školu... To isto nije umesna izjava i tako dalje. I vojnici se osposobljavaju i primaju plate i vežbaju i tako dalje da bi sutra ginuli. Ali ne samo vojnici, nego i dobrovoljci koji se svi jave. I rezervni sastav i tako dalje. Ovde je imalo možda razloga samo za one koji su radili u uslovima koji nisu klasično osmočasovno radno vreme i onima koji su bili u skafanderima zbog toga što za sve vreme, tokom cele smene, nisu mogli da skidaju tu zaštitnu odeću jer bi onda morali da koriste drugu, novu zaštitnu odeću, da izgube pola sata ili više u svlačenju koje je opasnije nego oblačenje i tako dalje, da se oni sami ne zaraze. Ali da sad ne raspravljamo o tome. Da, apsolutno druga tema, ali mislim da bi se i moje kolege zdravstveni radnici složili s time. Od kad su Feničani izmislili novac, mislim da je to najlepši i najkulturniji način da im se zahvalimo, a ne da im se obećana povišica
ukine, a da zato sa druge strane dobijaju aplauze. Mislim da bi oni svi pristali da nema aplauza. To ne znam da im je obećana Obećana je na početku, svega predsjednik je obećao, međutim daje se sada jednokratno, a neće biti povećanje plate, da. A to? Nisam znao. Isto kao što je obećao da će svi koji rade sad, koja nisu primljeni, biti primljeni. Da, a nije, tačno. Pa sad vidjet ćemo, vreme će pokazati, ali najverovatnije zašto u nekim drugim stvarima u kojima nisu održali obećanje će baš u tome. Neće skoro sigurno. Dobro, meni je kao agrarnom ekonomisti i čoveku koji se bavi društvenim zbivanjima nelogično da se daje 100 evra biračima, samo oni koji imaju pravo glasa. Bez obzira na njihovo socijalno i ekonomsko stanje i tako dalje. Ja mislim da je to demagoški ili politikološki praktično primenjiv razlog. Tim pre što oni imaju slogan za našu decu. Ja mislim da je trebalo dati prvo porodicama sa višedetnim porodicama koje nemaju recimo 20.000 dinara barem mesečno po članu domaćinstva prihode. Pa onda socijalnim slučajevima, pa onda onim penzionerima koji primaju manje nego što je minimalna penzija, pa onda onim penzionerima koji primaju minimalnu penziju i svim penzionerima koji primaju manje nego što je minimalna plata od 31.000 i svim nezaposlenima koji nemaju izvore prihoda. Pri čemu, ja sam to rekao čak i ovde u Skupštini, da je žalosno da u najvišem zakonodavnom telu države službenici sa srednjom stručnom spremom imaju primanja manja od zajamčenog minimalca. Jer im se mesečno doplaćuje po 600-800 dinara i tako dalje, ne znam koliko. Kako mi ekonomskom blagostanju govorimo onda? Sad, šta mislite, da li je tih zagarantovanih obećanih zapravo 100 evra samo pokazuje da smo devalvirali u odnosu na onih obećanih 1000 evra? Dinkićevih, je li tako? Pa s obzirom da bude Dinkić savjetnik, a Dinkić je trebao po njegovim svim obećanjima prethodnim, po obećanjima sadašnjeg predsjednika Republike, dok je bio opozicioni lider, sulider, da završi u zatvoru jer je pokazivao i robijačku košulju i sve ostalo u Skupštini. Ja mislim da je to strašna mizerija. Ako je onda bilo veće ekonomsko blagostanje nego sada, onda ne znam gde se nalazimo. No, da se mi vratimo na ovu našu temu svakodnevice, vi ste prekinuli štrajka glađu. Zašto? Šta se događa umeđu vremenu? Opet neko bi rekao, kao vi na početku, da postoje određene koincidencije. Ja zaista ne znam, verovatno će u neko buduće vreme, ali ne znam kada, neko reći šta se zaista dogodilo. Spreman sam da verujem da je Boško Obradović čak imao časne namere. Ali onog trenutka kad sam mu rekao, on je ušao u Skupštinu, ja nisam znao kojim povodom njih troje poslanika ili četvoro poslanika iz pokreta Dveri i tu su bili određeno vreme. Posle povratka prišao mi je profesore, ja bih da se pridružim. Ja kažem, Boško, molim te, nemoj. A ako već hoćeš da štrajkuješ, onda molim te, odmakni se, pošto ja njemu ne persiram, mlađi od mene, molim te, odmakni se dalje. Evo ti prostor tamo, tako dalje. Jer na taj način, bez obzira, ja nisam tražio solidarnost ni od koga. Ja sam čak javno rekao, zamolio sve građane Srbije, da niko ne dolazi da mi pruža podršku. Moj motiv je bio da podstaknem građane Srbije da promišljaju državno, odgovorno, ustavno, obavezno, moralno, obavezujuće, časno, nemerljivo, domaćinski, jer ja sam i predsjednik Upravnog odbora Društva srpskih domaćina. Zamislite domaćina koji krene na svadbu da ženi sina ili udaje ćerku, a ne povede jedno čeljade sa sobom.
tako mi idemo na svadbu u Evropsku uniju, a ne vodimo 12 čeljadi. Simbolično procentualno učešće teritorije Kosova i Metohije u ukupnoj teritoriji Republike Srbije. Ali to nije samo puki procenat i pukih 12%. To je mnogo više nego drugih 12% teritorije, iako je svaki pedalj ove zemlje krvlju zaliven i treba da predstavlja svetinju za svakoga ko živi ovde. Počinje štrajk glađu poslanika Dveri, a onda... Pa to je prošlo, je vjerojatno, ja mislim, ne znam, zaista nisam pratio to vreme. Jednostavno bio sam usredsređen u tom trenutku samo na sebe i počelo je već da prigreva. Bio je topao dan. Neko mi je doneo vodu. Prišla je jedna gospođa iz obezbeđenja, pitala: profesor, vam treba nešto? Ja kažem: malo vode, ako može da se dobije, nema problema. Donela je flašicu vode, ako se ne varam, ili je neko doneo od onih koji su prolazili, neće se tačno. Uglavnom znam sigurno da mi je jedna gospođa iz obezbeđenja prilazila, pitala da li treba. Ja sam rekao: hvala lepo, ako sve što bude trebalo, obratit ću vam se. Napolju nije bilo ničeg prikladnijeg da se sedne nego na tepih, pošto je dole mermer. Otišao sam do kola i izvadio jedan podmetač sa sedišta i doneo i stavio preko tepiha i na to sam seo, na prvi stepenik, odnosno stavio noge na prvi, odnosno drugi stepenik, a ja sam sedeo na ovom podestu od mermera. Bio sam izuzetno razočaran da niko od poslanika nije ustao da me podrži. Da niko od poslanika nije došao da čuje šta govorim na konferenciji za novinare. Da niko od poslanika posle održane konferencije za novinare nije izašao da me podrži ili da me kritikuje. Prvi koji je naišao, to je Boško Obradović, posle nekih 40 minuta. Mene mnogi dovode u vezu zbog toga što sam ja bio kandidat na listi Dveri DSS za nestranačkog poslanika i misle da je to uigrana šema. Međutim, moje telefone prati sigurno državna bezbednost, kao i većine poslanika. Ja sam bezbednosno interesantna ličnost i siguran sam da svaki moj razgovor imaju snimljen. Ja se ne stidim ono što mislim da javno kažem. Nikada nisam napadao državu i ovim činom sam pokazao da branim državu, a ne da napadam, a režimi su prolazni. Nema ni jednog režima koji je idealan. Niti ga je bilo, niti će biti. Posebno, šta je mene podstaklo da se pitanje Kosova i Metohije izdigne na pijedestal najznačajnijeg nacionalnog pitanja? Prošle godine sam ispred Društva srpskih domaćina vodio grupu 36 srpske dece iz Srbije, uključujući jednu studentkinju iz Kosovske Mitrovice, iz Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske, iz opštine Vukovar, iz Srpske osnovne škole i iz škole, Srpske dopunske škole iz Švajcarske. Bilo je tu još i 6 roditelja, nastavnika sa mnom, kao pratioci, i bili su predstavnici jedne humanitarne organizacije ili udruženja građana, kako se to kaže, pravoslavna, koji su nam mnogo pomogli oko organizacije sve. Bili smo 16 dana na putu, blizu 8000 km smo prešli autobusom, išli smo preko Rumunije do Ukrajine. U Kijevu smo posetili čuvenu Kijevsku lavru, gde je rodonačelstvo Ruske pravoslavne crkve. Odatle smo išli za Rusiju, obišli smo sve najznamenitije manastire i brojne kulturno-istorijske spomenike u Moskvi i u Sankt Peterburgu, odnosno
Petrogradu, odnosno bivšem Lenjingradu, i naša deca su učestvovala u izvođenju programa Carski dani u Aleuhovu povodom ubistva carske porodice, koja je izuzetno zadužila srpski narod sa insistiranjem saveznika Italije i Engleske da brodovima prebace srpsku vojsku sa albanskih obala do grčkih ostrva i u Grčku. Ta koleginica mlada iz Kosovske Mitrovice nije htela da uzme pasoš u Prištini, albanske samoproglašene države Kosovo, i ovde smo uz pomoć državnog sekretara u Ministarstvu inostranih poslova, gospodina Odalovića, uspeli da za nju izdejstvujemo pasoš koji je izdala ne kancelarija, nego to se zove, nije kancelarija za Kosovo i Metohiju, nego nešto slično tako. Međutim, sa tim pasošem nam je skrenuta pažnja da ona ne može da uđe u zemlje Schengen zone. To znači ne može ući u Mađarsku, pošto je Mađarska u Schengen zoni. Onda smo intervenisali u Mađarskoj ambasadi, oni su rekli ne, ona mora sa tim pasošem da ode u Prištinu, da u konzulatu, našem mađarskom konzulatu u Prištini izvadi tu vizu i tako dalje. Mi su rekli ne dolazi u obzir i tako dalje. Onda smo jedva našli solomonsko rešenje da, zahvaljujući predusretljivosti mađarskog konzula ovde, da pošaljemo zahtev Ministarstvu spoljnih poslova Mađarske u Budimpeštu, pa da oni daju saglasnost, jer drugačije nije moglo, pošto su oni nad svakom ambasadom, i zahvaljujući tome obezbedili smo i za nju Schengen vizu. Ali smo morali da platimo Schengen vizu, za razliku recimo od svih nas iz centralne Srbije i Vojvodine, koji uopšte ne plaćamo Schengen vizu, odnosno sa našim srpskim pasošima možemo da putujemo. Tada mi je prvi put upaljena sijalica da nešto nije u redu ni sa statusom Srba na teritoriji autonomne pokrajine Kosova i Metohije, i to je zaista nonsens da država Srbija dozvoljava da delu okupirane teritorije Srbi nemaju ista prava kao Srbi u centralnom području Vojvodine, u centralnom području Srbije i u Vojvodini. Za mene je to bio jedan veliki udarac. Međutim, tek na tom putovanju saznao sam mnoge gorke stvari vezane za Srbe na Kosovu i Metohiji. To je jedinstven primjer u svetu da je matična država na matičnoj teritoriji dozvolila da drugi vladaju njenim narodom. I posebno da je predsjednica Skupštine tada, u prethodnom sazivu, Maja Gojković, posle briselskih sporazuma, koji su proglašeni da nisu protivustavni jer nisu pravni dokument navodno, nego je politička odluka, da raspusti sve skupštine opština i gradove koji su bili pod srpskim jurisdikcijom na teritoriji Kosova i Metohije, da praktično razvlaste sve institucije države, i zdravstvo, i policiju, i sudstvo, i tako dalje, i da primoraju sve, iz onih koji su odbili, da se poklone i priklone separatističkoj vlasti na teritoriji Kosova i Metohije, koju mi zvanično ne priznajemo. Čak korak dalje, da moraju da izađu na njihove izbore, da moraju predstavnici jedne partije ili jedne grupacije partija da učestvuju kao izabrani predstavnici njihove skupštine i da učestvuju u vladi koju bira ta njihova skupština. Pa zar ima većeg omalovažavanja za Srbiju i 1.260.000 poginulih u Prvom svetskom ratu?
Zapravo hoćete da kažete da je država Srbija primorala svoje građane jednostavno da i primorava svoje građane da poštuju nepostojeću i hajdučku, da tako kažemo, državu, terorističku državu. Protiv ustavnu, protiv rezolucije 1244, protiv povelje Ujedinjenih nacija i tako dalje. To je tipičan primjer kršenja ljudskih prava. A za to vreme mi dozvoljavamo da porodice migranata, zatim ljudi koji su optuženi za različite stvari, dobiju status naših državljana. Počevši od onih koji su bili u Guantanamo zatvoru, sa kojima mi nemamo nikakve veze kao država jer nismo učestvovali ni u sastavu snaga koje su napadale njihove teritorije, niti bilo šta. I posebno sam razočaran činjenicom da sam 4 puta u 2018. godini, kada je bila 100-godišnjica obeležavanja pobede u Prvom svjetskom ratu, tražio na plenarnim zasedanjima Skupštine da Skupština barem minutom ćutanja, a trebala je posebna svečana sednica da se održi, ako je ovo srpska država, tražio da se minutom ćutanja oda počast za 1.260.000 poginulih. Svaki put kad sam to predlagao, ignorisali su moj predlog. Niko od poslanika nije ustao da me podrži. Niko. 4 puta. 5. put rezigniran takvim ponašanjem, uneo sam u Skupštinu jednu od 3 slike koje čine triptih posvećen pobedi, posvećen Prvom svjetskom ratu, akademskog slikara Radovića. Prva slika je Plava grobnica, druga je Tamo daleko, u sećanju i zaboravu, a treća je Pukni Zoro, povratak oslobodilaca, sina majci, kao pobednika. Ja sam uneo Plavu grobnicu, gde imate 1260 krstova nacrtanih na plavetilu neba, kao znak za po svaku 1000 srpskih žrtava u Prvom svjetskom ratu. Jer većini tih žrtava, onima koji su umrli u teritoriji Grčke, po pravoslavnom običaju nije moguće zapaliti sveću jer su sahranjeni u moru. Prema tome, na površini vode ne možete da im zapalite sveću. Umjesto toga i umjesto zvezdica na nebu je nacrtao 1260 krstova. Simbolično puta 1000, na svakim krstom obasjava 1000 žrtava. Zašto ste, znači, prestali da štrajkujete? Prestao sam zbog toga što je odmah po otpočinjenju štrajka i od strane Boška Obradovića, u čije ja motive i opravdanost ne ulazim uopšte, došla reakcija od skupštinske većine sa Martinovićem i grupom poslanika iz skupštinske većine, da se i oni priključe i tako dalje. Ja shvatam svačiju potrebu, ali štrajk glađu, zbog toga što je pocepan nečiji, zbog incidenta sa Marijanom Rističević, ja smatram da svakom građaninu Srbije, a posebno ne poslaniku, a posebno poslanicima i članovima vlade, mora biti omogućen nesmetan i dostojanstven ulaz u Narodnu skupštinu. Ali to nije nacionalno značajan problem. Bez obzira na sav stres koji je Marijan Rističević preživao i tako dalje. Ja ne znam šta je sve tamo bilo, gledao sam samo neke snimke koje su bili na YouTube-u i tako dalje. Čak nas nikad niko nije zvanično obavestio ili pustio film i tako dalje, ili postavio na sajtu Skupštine film o tome, iz različitih uglova, pošto ima više kamera da bi mogli da pogledamo to. Ali nije bitno, niti je ovaj drugi zahtev Boška Obradovića, znači to je bio zahtev skupštinske većine, da javni tužilac pokrene postupak protiv Boška Obradovića, niti drugi zahtev Boška Obradovića, koji može da bude legitiman i može se raspravljati čak i na skupštinskom nivou, na nivou plenarnog zasedanja Skupštine, da se razmatra, i bio je predmet razmatranja sa
posebnim zakonom o izmeni i dopuni izbora narodnih poslanika i odbornika u lokalnim samoupravama, drugog zakona, da se produžetak izbornog procesa počne od 15. ako se ne varam maja, ili tako, ako se ne varam, ali Boško je imao pravo kao poslanik da dođe i da se zalaže za to u Skupštini. Ne on, nego svi drugi poslanici, opozicijni. Ne vidim razloga zašto nisu došli. Ali ovo je jedinstven slučaj u svetu da su poslanici skupštinske većine, da su, još uvek su, štrajkuju glađu. Da bi ostvarili svoje pravo? Ne, da bi privolili institucije svog sistema da deluju. Da bi privolili javnog tužioca koji je postavljen od strane njihove režima da deluje. Pa nemojte, molim vas. Ja mislim da je uloga skupštinske većine sigurno, za Boška ne mogu da budem siguran, ali to prepuštam njegove savesti i drugima da procenjuju, bila da pokriju moj čin i da se on minimizira zbog toga što zadire u ključno pitanje. Ja sam tog dana, kad su me pitali novinari kada ćete se sledeći put obratiti, ja kažem večeras u 23 časova. Zašto u 23 kasno i tako da? Rekao, zato što znam da u 10 časova ima događaja do 22. Onaj ko je zainteresovan šta hoću da kažem, neka dođe u 23 časa pa ćemo da razgovaramo koliko god hoćete. Na moje iznenađenje došlo je preko 20 ekipa. Međutim, ta sam video spregu vlasti i medija, svi su se usmerili na poslanike skupštinske većine koje je predvodio gospodin Martinović. I tu je počelo odmah nekih pola sata, 40 minuta, ne znam koliko orijentacijono. I za toga su se preselili kod Boška nekih 10, možda i više minuta. Ja sam stajao sa strane u narodnoj nošnji, na nogama, nisam bio neprimetan, čak i da su hteli da zanameraju, nisam ni na koga ličio u toj narodnoj nošnji, osim na običnog srpskog građanina, srpskog domaćina. Očekivao sam da će sad doći mene da intervjušu. Od svih tih silnih ekipa, samo je ekipa RTS-a prišla, a radi se o mom bivšem studentu, koji mi je rekao, profesore, molim vas, ali samo 2 rečenice. Kažem, molim? Rekli su mi samo 2 rečenice. Pa šta da kažem za 2 rečenice? Kaže, ne znam, ali vas molim. I sad se kajem što sam prihvatio. Trebao sam da odbijem. I od danas pa nadalje, dok ne dobijem javno izvinjenje Radio-televizije Srbije, kao javnog servisa, za koje mi svi plaćamo televizijsku pretplatu, čak plaćamo televizijsku pretplatu i na brojilu u štalama gde nema stoke. Plaćamo televizijsku pretplatu za bandere na kojima se nalazi brojilo koje je u funkciji pokretanja električne pumpe za navodnjavanje. 4 meseca godišnje, a 12 meseci plaćaju ljudi televizijsku pretplatu. Pa kupusi i voćnjaci ne gledaju televiziju. I stoka ne gleda televiziju. Preko 1 milion brojila u Srbiji ima koji plaćaju televizijsku pretplatu, a uopšte nisu u funkciji korišćenja televizijskog signala. Dalje, zašto mi koji imamo kablovsku televiziju, budući da kablovska televizija uključuje sva 3 programa RTS-a i oba programa RTV-a, zašto mi da plaćamo duplu pretplatu? Zar i kablovska televizija ne obeštećuje za korišćenje njihovih kanala, odnosno emisija? To znači da ja po 2 osnova plaćam. 3. osnov imam kuću nasleđenu u selu, u kojoj ne živim, povremeno odlazim. Nemam televizor, opljačkali su mi pre 4-5 godina, a sve živo iz kuće. I zarekao sam se da više neću kupovati ništa tamo od vrednije opreme. I uopšte nemam televizor tamo. Zašto ja da plaćam pretplatu? A plaćam pretplatu. Dakle, dok se RTS javno ne izvini za ponašanje prema meni kao inicijatoru, i ovo je jedan čin plagijata mog postupka. I od strane opozicijne pokreta Dveri i od strane skupštinske većine. Pa zar im nije dosta što plagiraju doktorate? Što plagiraju ili kupuju diplome fakulteta privatnih?
nego su morali da plagiraju i sam čin štrajka glađu. Zaista sramotno.